Бул видеодо кандай унааларды чыгарышыбыз мүмкүн туугандар. Видеого лайк бассаңыздар, анда биз ишти баштайлы. Лайк басыңыздар. Мен күтүп турам туугандар. Лайктан бир эсип коюңуздар, ат душ эле. Лайктан бир эсип коюңуздар, мен баштайын анда. Так. Албетте бул Mercedes Сешка унасы туугандар. Бүгүн Ошчопала унаа базарындабыз. Кезекти алуучу унаалар боюнча болмокчу. Видеону аягына чейин көрүп, лайктан басып коюңуздар туугандар. Чоң гана көңүл үчүн. Бул 350 миң сом сурап атат. Базарда туугандар аларман жок. Алган адам ошмел аз. Мына номерларга чала бересиздер. Машиналар сатылбай турат. Мына ушундай эч ким албай атат туугандар. Мына ушундай базар. Мына бул Сешканы көрүңүздөр. Номерларга байланышыңыздар. Ишти катырайлы биз. Аягына чейин көрүп туруңуздар. Так, налжыра дагы ушундай. Көк түстөгү Сешка унастырат. Бул 2000-жылы чыгарган 280 миң сом дейт. 72 мен 70-68-18 деген номерлар салыштар. 280 миң 2000-жылы чыгарган 72 менен 70-68-18 деген номерларга байланышасыздар туугандар. Мына ушундай Сешка класс унасы. Базардын аларман дагы жок. Сатарман көп, аларман жок. Туугандар. Мындан да көрөйлү. Аба пулун канча дедиңиз? Кайталап коюңузбу? Канча дедиңиз эле? 250 дейт болуп турган. 72 менен 66-17-07 94-жылы чыгарылган 1.8 объем экен бул дагы. Алжырда ак түстөгү турат экен. Бул 94-жылы чыгарылган 0553 00 25 15. Одной краска. Бунда сүйлөшүп көрөсүздөр. Так. Бүгүн улантабыз. Ылдыйлайбыз. Мына кызылды бир сурайлы, бул 94 экен жылы. Ака, пулу канча? Ассаламу алейкум. 350 сурап атабыз. 350 сурап атасыздар. Кем болобу? Болот. 77 менен 87 34 48. Сиздин номуруңуз. Болду ака. Кем түшүп бересиздерби, а? Биздин подписчиктерге. Коробка механика экен, мына ушундай. Кыла турган эмнелери бар ака бунун? Кыла турган эч нерсеси жок. Только эмнеси, а? Жакшы. Только эмне эткенсиздер туугандар. Спорт. Айда бересиздер. Дагы бир Сешка. Серебристый. Ассаламу алейкум ака. Пулу канча? 270 миң, а? 999 менен 222 33 01 деген номерларга чаласыздар. 290 миң сом. Кайсы бир математикти 290 миң сом. 124 ешканы кошуп коелу. 89-жылы чыган бул поддержка экен. 250 миң сом сурап атат экен. 0507 31 78 19. Ассаламу алейкум. Ака канча бунун баасы? 250 миң. Кең. Солдашы. Коробка механика клин. 4 ступка ака? 4 ступка. 4 ступка экен. Заводской дизель. Дизель заводской дейт мындай. Мына ушундай. Тапада эме вариант барбы? Мына болсо, жакшы. Bunu da görüңүздөр. Обмен жолу дагы бар экен.
Az өтіп өзігі. Мынау сешканда көріңіз, серебрістей бұлдағы жақшы екен. 99 жылы шығарған 1.8 объем 0502 12 92 71. Коробка механика екен, салон жауы екен. Самурай қанша екен ака? Пулы? $9.000? $9.000. Ақ түсті бұл 2005 екен, а? Объемға келсек 2-2. 0557 80 80 66 деген номерлар салыстырық. Салон кожа екен, а? Молочный салон. Коробка автомат, мынау шындай. BMW Самурай масы. Негізі самурай деп танайын да? Өзі қанша болады лек кузов? BMW қанша? 520. Самурай деп болды. Сешка дағы бір. 72 мен 89 3809. Есі жоқ екен. Номерларға çalастыр. Бұндағы басты. Олық түрде білбедейік. Ака, сешка қанша пұлы? Сізден тақсыр? Есі жоқ екен, 94 жылы шығарылған екен. 1.8 объем екен, номерларға байланышасыздар. Коробка механика. Шалтастарып? Басын айтпады ба? Жоқ, хозяин. Сайын өпшім жоқ екен тұғын. Бүгін келбеді оқшайды. Дағы бір Mercedes 124 ешка ұнасы. Бұл 94 жылы шығарылған 2.2 объем екен, 0550 507 29 13 44. 300 000 сом сұрап атады. Коробка автомат па ка? Автомат. Коробка автомат екен. Пробег 430 000. Мына шындай қара түстегі жақшы балдағы ешкі ұнасы тұғын. Мұнда бір көріңіздер, сұраңыздар. Мұнан баны қылыңыздар. Getireceğim balığı be. Ha, getirdim oraya. Var. Tamam.